Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. Oğlum yapmasanıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Пришла в Abi sen деревню, girersen ben de girerim. Dalarım valla. Merhaba arkadaşlar, ben Kayra Hakan. Yani en azından bir süredir bu böyle. Fakat Yani Instagram hiç hesabımı hiç eskiden beri hiç takip edenler hiç bilir ki hiç benim eskiden adım Cille Bu nasıl bir Bilgileriydi. şey Ve o bekliyorsun? Instagram hesabını açma amacım Yani da bir Cille'deki şey var. karakterleri tanıtmaktır. Сама лягу Yani на лавочке, хвостик под лавочку. Pınar akçağa bak. Kes şu cızırtıyı. Beyin bu sonuçta. Pınar hayran. Kes yavrum çalkalamayı. Oğlum yapmasanıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. merhaba arkadaşlar, ben Kayra Hakan. Yani en azından bir süredir bu böyle. Fakat Instagram hesabımı eskiden beri takip edenler bilir ki benim eskiden adım Cille Bilgileriydi. Ve o Instagram hesabını açma amacım da Cille'deki karakterleri tanıtmaktır. Yani Instagram... Курочку. Взяла лисичка курочку, идет да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку, за скалочку взяла курочку. Пришла в другую деревню. sayfamda bir paylaşım Кто там? Я лисичка-сестричка, пустить теперь начала. У нас и без себя тесно. Глянь, потесню вас. Hadi şurada ya. Сама лягу на Pınar лавочку, akçağa bak. хвостик под Pınar. лавочку, Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. Лисичка лежит на лавочку, хвостик под лавочку, а курочка под печку. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. Тихонько Слабо. встала, схватила курочку, съела, а после и говорит, где ж моя курочка? Had je piraatje kon Давайте s'avonds мне за niet нее slapen. гусочку. Het was nog zo licht Ничего om не 7:15. Пришлось хозяину Vader отдать ей пират, за zei. курочку гусочку. Ik zing wel een liedje. Взяла лисичка гусочку, идет да поет. Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. За скалочку взяла schraapte zijn курочку, за keel. курочку взяла En гусочку. zo- Пришла она под вечер в третью деревню. Стук-стук-стук. Hoe zag Кто там? het? Ну, лисичка-сестричка. Пусти теперь начала. Ну, у нас и без тебя тесно. А я не потесню вас. Сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку. Alle под piraten печку. zaten te И proesten. пустили. Вот она легла, сама на лавочку, хвостик под лавочку, гусочку под печку. Утром чуть свет. Лисичка вскочила, схватила гусочку, съела и говорит, Şimdi ikinize de ha. моя гусочка. Abi sen girersen ben de girerim. Да ладно, Dalarım я valla. за ней Merhaba хотела. arkadaşlar, ben Kayra Hakan. А мужику девушку Birkaç dakika жалко, falan. отдавай. Ateş Köyü. Ya siz? Burada ne işiniz var? Yoksa siz kral... Вот лиса взяла мешок, вышла на дорогу и говорит, девочка, пой песню. Bu Ramazan iftarın ne? Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. Бросил мешок, да бежать. Rabbim sofranıza pınar bereketi. Çalkalamayı. Oğlum yapmasanıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Нору. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. Rabbim sofranıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Beyin bu sonuçta. Pınar hayran. Kes yavrum çalkalamayı. Oğlum yapmasanıza. Gireceğim şimdi ikinize de ha. Abi sen girersen ben de girerim. Dalarım valla. А я тебе все мешал бежать. А, ты все мешал? Ну, постой, я тебе задам. И высунул хвост из норы. Ешь его, собака. Rabbim sofranıza pınar bereketi. Aynı fiyata %20 daha fazla köfte. %20 daha fazla ayran. Pınar ayran.